Isibosho ngena phakathi. Fateri ngiyacela ungithathele le ncwadi uyihambise noma kuyihlobo zami Indoda Fateri. sinalanga lonke. Fateri ngiyacela kulona ilanga lonke lento ngicela ungihambisele lezi ncwadi. Iplo ncwadi. Na incwadi la Fateri ngicela ungihambisela yona kuyihlobo zami. Bese le ncwadi. Na incwadi Fateri nayi. Uyazi like asisebenzi kanjani like into yamahhala. Ngiyazi kusetshenzwa ngemali Fateri ngakwenzela noma yini Let's Fateri. imali. Nayi imali Fateri. Ngicela ungihambisele wenze show. Ngiyacela Fateri. Ngiyacela Fateri. Sawubona bafo lapha ekhaya ngiyathemba uyaphila njengoba ngibhala lencwadi Hlasimbe naye yokugcina ngoba nalana engikhona njengamanje impilo inzima umndeni wami washona wonke ukuthi kanjani uzophika igama lami usamkela isibongo ngowakaZulu kuyimanje ngisetilongweni and angiboni ngisazophuma inzima impilo yasejele ungabe ofisa ukuya baqinisile mabethu okutshalayo usazokuvuna lalela sami story gazi ngaboshwa kanjani benga 16 years old ngiphika nabangani besihamba sibathathi mina uMasiya uMavara lesidumeka bekasi kuthiwa lentwana ziyaganga besiphatha amagesigani sibamba inkunzi ebusuku nasemini siphatha no-okapu umuntu okupholozayo nje samhlinza akekho umuntu obengasabe kasi beshizila samosha kakhulu zonke ziyathula njalo masifika ngolunye usuku sahlangana sonke singamajitu uMavara uMasiya nje siplana ukuyobulala i-drug dealer nakhona masifika senza u-1 sangalinda uMavara walishaya isifuba wathi eqeda sabe after 4 days ngirelaxile ekhaya ngihlalele ngezwe ngekholi singena ngi-ansi nami ngilalele wesamukelo leladradile esadubula lishonanga and likhulumile ukuthi thina esizama ukulibulala vele ngicisha ifoni ngicabanga ukuthi ngizokwenza njani ngihlale ekhaya ngivalele lapho basifuna kanjani after 1 week uMasiya waqala wangifonela wathi uMavara ubulewe nami ngeza ngizoyibonela ngathatha isigqoko sami ijezi isibhamu ngachitheka ngabe ngiphuma ngiyoyibonela ukuthi iziphe beyidaleka ngathi ngifike emgwaqeni uMavara ulele phansi uxiza igazi ukuthi angikhale bamdubule 25 after 3 weeks uMasiya ngezwe kuthiwa ushonile kuthiwa bamdubule esitoli labafethu be-drug deal lapho ngisele ngedwa ngicabanga ukuthi kulandela mina ngivele ngihambe ngethaveni ngibuza ubusuku bonke ngalali ngithi ngiyafika ekuseni ekhaya kugcwele ama-ambulensi khona namahesi ngibuza omakhelwane sithini vele kuthiwa umndeni wami ubulewa kekho noyedwa usaphila bekufika abantu bengifuna bangangithola sabe siphuma ngaso leso sikhathi kuvele kufika amaphoyisa kwathiwa ndoda uyaboshwa ngokuthi uzama ukubulala kwavela namacala wonke engangiwenza kudala banginika udili kajele lesibe kuyisitori sami